মছজিদত পঢ়ি আছিল নামাজ পঢ়ি থাকোঁতেই অঘটন। কিবা এটা শব্দ হৈছে, সকলোৱে তছনছ। নামাজ পঢ়ি থাকোঁতেই হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। ঘটনাটো কি? সকলোৱে আচৰিত। কিহৰ শব্দ? এয়া শব্দ প্ৰথমতে কোনেও থিৰাং কৰিব নোৱাৰিছিল। হয়, মছজিদত নামাজ পঢ়ি থাকোঁতেই সংঘটিত হৈছে এক বিশেষ ঘটনা। মছজিদৰ দেৱাল খহি মৃত্যু দুজনৰ। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটত। জানিব পৰা মতে মিৰাটত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ চলি আছিল। যিখন মছজিদত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, সেইখন মছজিদৰ এক নৱনিৰ্মিত দেৱাল অথবা নতুন দেৱাল বনোৱা চলি আছিল, সজাই থকা চলি আছিল। ফলস্বৰূপে প্ৰায় এসপ্তাহ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছত কিবা সংগতি ঘটি তাত সেই দেৱালখন ওপৰৰ পৰা খহি পৰে। খহি পৰাৰ পিছত মছজিদৰ ভিতৰত যিকেইজনে নমাজ পঢ়ি আছিল সেইকেইজনৰ দুজন লোক মৃত্যু আৰু কেইবাজন লোক আহত বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। লগে লগে খবৰ দিয়া হয় প্ৰশাসনক। এয়া প্ৰশাসনৰ মন্তব্য। आप जैसे विदित है आपको, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक मस्जिद में छत पे एक छोटी सी दीवार थी जो गिर गई नीचे, उससे कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। तो उसमें 2 लोग का इंतकाल भी हो गया है, बाकी जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज भी चल रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं। पूरे क्षेत्रवासी इस आपदा में पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं। सब लोग मिल के इसमें काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई चिंता की विषय नहीं। जितना हम लोगों की ताकत है, जितना मेहनत हम कर सकते हैं, हम लोग पूरा इसमें सबकी जान बचाने में लगे हुए हैं। News Desk Report, ARN Live।